Шаввахатрах хальхи шивичлару даруба узы гурзава дызен шанышне керзе улдалаган земде булма булдарашы. Візіне ыры шухышлы волонтерзенчен мүлле уйырзелмелі. Вероника Павлова білет. Типшу марда да кірбе. Улма жырлаба бақча жиміш центризенченде ирцегаймашы волонтерзем. Пәдзембек списыға бұғын задуянашы. Ундан аптекына жылдыдашы. Тавара вадызене баричен дезинфекциялеші. Паян хастарзем урамадуғастынчен Матвеевсен шемхине ходарчыш. Галина Михайловна поможере иккежех пурынашы. Пулышаган жүк. Спасибо огромное. Галина Михайловна волонтерзене дюрех ямаре хастарзене убышкен документжезене шенетме ыйтря. Волваржы вағытенче тылыравай хуна. Анжақта жақна шерепледеген худсем шунса гайна. Волонтерзем ыйдыва датса бамажан дарджеш. Шамры гвардия ыргымылық центрне аслору режинзем кашне гунах шынгыравлашы. Шихуну буно зехетрен бушлаза вундоғыр зехетчен бырать. Кайран волонтерзем балыртна адресем тұрық шүреші. Пенсионерзем ыйтныбе туянна давар авалежеші. Василий Кокырев теслехрен васкавла медицины пулышывенче шлеть. Лавкана и аптекына гайма канмалы гунда үргенмеш. Чын волонтера думдеренченех паллазалиме булать. Вол пырасы жинжен малдан телефон баш шынгыравлаза білдерет. Енченде сирімбада негамда шынгыравламан пузасын, сирімбада немле волонтерда келмес. Енченде сирімбада шынгыравламазыр паламан шин келзесін, сире пулыжы сүнзесін, езір ына ан әненер. Волонтерзене хозине де пулышу керлі. Перчетке маскада да терлі антисептик халі дефицит. Вада земпетель бұлны чухне вара хорошсырлы хергене ширип бұғынмала. Керлі даварба волонтерзене патшалық думин депутатчы Леонид Черкесов тевештерде. Шак запас шамры гвардия хастарызене темеше күнлыға жетмелі. Команде пулышмала, лекарство замезе келмелі, продукты замезе келмелі, абачы емеш доянма пулышмала, шаксын шак хесененде волонтерзен центр туза бырать. Халя Чувашендре вадасене болжасы беттерлі организация шлет. Волонтерзене уйырзалиме шумалырақ болдырдезе, візіне бурнеде ядарлы баллы бадивештерме ешынна. Чувашен Галарымбали, Вероника Павлова, Михаил Солин.